palačinke punjene faširanim mesom sa malo krem sira. Sastojci su jedna manja glavica luka i 500 grama faširanog mesa. Priprema: ispržiti luk i dodati meso, dodati začine po želji. Mi stavljamo malo soli, bibera, malo vegete, peršuna i malo origana. I na kraju jednu kašiku krem sira ili 1 do 2 zdenke ako nemate krem sira i ona je dobra. Kada napunite palačinke, poredate ih u vatrostalnu zdjelu. Prethodno namažite zdjelu puterom. Umutite 1-2 kašike plavlake i premažite palačinke. Kada završite premažiti plavlakom, krem sirom, stavite u rernu i uključite na 200 stupnjeva Celzijusa. Pošto ove zdjele ne mogu u vruću rernu. Pošto ja koristim plin, zapečem ih samo 20 minuta. Poslije toga isključimo rernu. Za pečene palačinke pospite malo ribanim sirom po želji. I ostavite u mlakoj rerni da se sir otopi. Evo, sada kad smo izvadili naše palačinke iz rerne, evo to ovako izgleda. Sada servirate na vaš tanjir. I ovaj sastav je bio za 12 palačinaka, evo kao što možete da vidite, ovako izgleda. I sada ćemo da probamo da vidimo kako nam je to ispalo. Bilo je pravo ukusno, nadam se da ste uživali.